ariko simana mu by'ukuri nishimiye umwana wanjye, ariko ndibaza umunsi azakura akambaza se nzamusobanurira iki, nzamubwira iki? Nyagasani keretse wowe wenyine. Papa ndakunyiza wigenda wisiga njyenyine ko na wenyine mfite kuri isi. Angelo Karame papa, ntagiye gisigaye gihari, ukomeza kuba umugabo nk'uko usanzwe kandi uzakomeze kuba inyangamugayo, kandi ujye umenya ko kuba umugabo ari nyamwigendaho. ndabyumva papa, wari icyo wamishe nkiri umwana muto. ndakunyiza mbwiza ukuri kuko nawe nyine nsiganye ushaka kumbwiza ukuri. ndakunyiza papa, ndakunyiza. Angelo Karame papa. kimwe ntabwo ndi so, Ngo ntabwo ndi so wakubyaye. wivuga papa, wivuga. Njye nari umukozi w'iwanyu, nari umuryango ukize wishima, ariko komeza papa, ndakunyiza komeza. nkeneye kumenya ukuri ko byabaye ku muryango wanjye. ndakunyiza papa. Angelo Karame papa. nuko akimara kuguta nta kindi nagombaga gukorera uretse gutora nkarwana ku magara yawe, ku buzima bwawe. Papa simbyumva, ntabwo mbyumva neza pe. Ubuse niki naba narakoze cyatuma ababyeyi banjye bana bakantakuriye kandi nkiri umwana muto. Niye kosa nabakoreye. Angelo Karame papa. nuko akimara kubyara ntigeze agukunda na gato, No. ndetse ntabwo no kukonsa ngo aguhe ibere. No. ntiyagutaye aragenda. Jenoside yabaye mu Rwanda, aho babashije guhunga, aho urasigara utora ndakurera, wabaye umugabo, urangije kwiga amashuri yisumbuye, gusa umenye ko iwanyu hari muri Kigali, uzagenda ukurikirane ibikwegeyeho byose, gusa bizakugora, bikuzakomere. uzaba umugabo nyamugabo. gusa hariya hari agakaye kureba, hari agakaye papa. hariya hari agakaye papa. uze ukareba. papa. Papa hehe. Agakaye papa. 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 Kamu ke papa.
Papa. Kanguka. Hey. Kanguka. Papa. Yuka papa. Oh, ndababara. Ndatonekara. Yesu ninde wamuhira. Kugikomere mfite. Igikomere mfite ku mutima. Yesu ninde wamuhira. Igikomere mfite. Igikomere mfite ku mutima. Ndumva ndembye. Ndumva nenda gupfa. Igikomere mfite. Sinzi niba kizakira. Ibibazo mfite. Ndumva nenda kuvuga. Papa. Ntabwo nibaza hano waba ugiye usize. Papa. Ihangane. Sinzongera kubona nduzajya unyitaho. Ubu nzabaho mu buhe buzima? Mana. Kuki wemera kwiba ibiba koko? Untwariye papa wankundaga. Wanyitayeho. Nanjye nakundaga. Ihangane. Igikomere mfite ku mutima. Ntagiye gisigaye gihari. Ukomeza kuba umugabo nk'uko usanzwe, kandi uzakomeze kuba inyangamugayo. Ntabwo ndi so. Ngo? Ntabwo ndi so wakubyaye. Oya. Njero. Kare papa. Akimara kubyara ntigeze gukunda na gato.
ndetse nkangana kuko nsanga guhibere. ese ninde wamuhira ku gikomere mfite igikomere mfite ku mutima ese ninde wamuhira ku gikomere mfite igikomere mfite ku mutima nenda gupfa igikomere mfite sinzi niba kizakira ibibazo mfite nduba byenda kuzaza ubu koko mbura inshuti n'imwe yamfasha muri bibihe ndarira nkabura umuza nataka nkabura utabara kiriho esa warameze ate niba na mama kiriho esa wararatuje kuba baraneranye nibona ndaruya y'amahano kuba baranaye nibona ndaro y'igikomere ese ninde wamuhira ku gikomere umva nagiye icyo nkwibariza ukamfasha nta kibazo rwose niba mbishoboye abantu bari kwifoto abo bazi hari abo barigeze kubabona abo bantu nkubwiye ngo hari aho mbazi nabo nkubeshya ko ndabona ntaho nigeze mbaba byibuze uramutse ubabonye wenda wampamagara hari akaramu ufite ngo nakwandikire nimero zawe nta kibazo
ubwo ngize wowe nawambwira ntacyo rwose nimbabona nzajya. Merci. Sorry. Ngo sorry uri impumisi ngo nemere kunyanduje kubera kutabona. Irasenye. Ya mutipa ariko wamukiye ko nakisita ntiyabishaka. Ahubwo arasa n'ufite ibibazo gusa ubutaha uzakontorora uburakari bwawe. Muraho makeni. Si. Clement. Ni wowe? Muraho. Andi makuru yanyu. Kwa twanze. Ntago nabikora makeni. Ishuri, akazi. Mazini imisi ndi mu bizami ntago byari binyoroheye. Yo waje umuntu wagukingurira. Yes, nakumanze sinijya muri mwumva. Ngaho uci inyuma ngufungurire. Ariko Alicia ntawe uhari. Arahita aza mu kanya haraho nari mutumye. Nta kibazo nitegereza. Yes. Karibu sana. Asante mzee Juma, asante sana. Haya. Cheers. Thank you. Cheers. Habari ya Kigali? Kigali ni nzuri sana. Ndio. Mvua kunanyesha. Yeah. Hivi tuko sawa sana kabisa. Nini kimekuleta safari? Kuna nini? Nilikuja hapa nilikuwa na mzigo pale bandarini. Bandarini ya. Nikasema siwezi kurudia Kigali bila kuja kuangalia mzee wangu mzee Juma, nampenda sana. Acha nifike kwake niangalie kama yuko nimsalimie tuongee moja mawili. Alafu nirudie pale Kigali. Asante. Kwa hii mzigo wako hapa ni ya private business yako mwenyewe? Yangu binafsi ndio. Tunajua mzee, tunafanya kazi hapa kazi pale tuangalie kama maisha yanaweza kaendeka mzuri. Ndio maisha. Una bahati nilikuwa nataka kutoka hapa. Ndio kuna simu yangu ya private tu. Huwa mara nyingi nakakula simu nyingine. Naona umekuwa umeshavaa. Lakini una bahati umenikuta. Asante sana kabisa nimekukuta. Nipe habari ya mzigo, vipi unakwendaje? Mzigo sasa tuko tunajitandaa tuangalie kama tunapanga mzigo mzuri. Tuko tunatumika usiku na mchana tuangalie kama tunaweza tukafanya ile mzigo uwe sawa kabisa. Nataka quality ile hali ya juu. But mbona this time mmechelewa sana? Muda mrefu unajua nini? Kuna matatizo au? Unajua ile kazi sasa mzee, unaangalia mzigo mzuri, ukiangalia mzigo mbaya utapata biashara tena. Inataka you take time. You understand? Ndio. Sasa unadhani katika muda gani ujao mnaweza kumekamilisha mzigo? Kama wiki mbili tutakuwa tumeshapanga kila kitu kabisa, itakuwa sawa sana. Ndio. And how is Mr. Kalenzi? Iko sawa. Natumika ile kazi mzuri. Ile siku nilikuwa pale kama siku mbili, nikaenda kumwangalia nikakuta iko kwenye ile hoteli yenyewe anajenga. Ile hoteli ndio nzuri? Ndio kabisa iko. Unajua nilimpa Kalenzi ile share yangu ya $1 million. Hiyo najua. US dollars lakini hajanipa details. Haja account for kujua ametumia kiasi gani, ametumia kwa shughuli gani. Kazi imekwisha niongeze. Kama bado nijue bado kwa ajili ya kitu gani. Pale usiwe na shida mzee, usiwe na shida kabisa. Kalenzi ni mtumishi wa mzuri. Kwa hiyo mwambie hicho. Ukifika pale utakuta kila kitu ni sawa. Nitamwambia yeye ajitandae afanye accounts zake. Iko na technicians imasiku amepata engineers wenye biko competent, kazi utakuta iko sawa. Alafu nitamwambia tu afanye report asende, utakuwa unaangalia tu, atasenda via email. Kazi ni nzuri. Ujenzi mzuri. Utafurahi wewe ufika tu kabisa. Na karibu tena kwetu. Unajua Enoch, hizi hoteli, maduka makubwa, supermarkets tunajenga kwa njia halali kama vile kuziwia watu. Sisi huko wa Tanzania tunaita kiini macho. Watu wanajua kwamba watu ni watu mzuri tu, wako wanajenga vitu vya halali. Kumbe nyuma yake the back of it tunaita behind the scene. Behind the scene. Ndio tunakuja hizo biashara za mzigo mwingine. So please be careful.
Hakuna shida. Kazi naam. nitaendeka tu pole Okay. pole. Nashukuru sana. Asante. Karibu sana Dar es Salaam na jioni tutakuwa tuko pamoja pale, tuongea, tunywe pamoja, tuongee mambo mengi sana. Asante sana. Lakini mzee nimefurahi kwa Juma, kunikumbuka na asante kuja kunitembelea. Nafurahi na mimi sasa Asante kukuta sana. kabisa. Thank you Asante. very much, brother. Yeah. Thank you. shiri ntukanse umusaza kene bitese uko iminsi igenda izura ntari gihinduka shiri ntukambaze ibya Kini. Kini yananiye mama. Kini yarenze ihaniro ni ukuri. Uzi none ejo bundi yaje yasinze yanyweye ibimogi inzoga agenda aruka atabasha no kureba. Mama agiye kumubaza ibyabaye uswe yaramukubise. Ninjye ugiye kubakiza. Umenye ko muri uru rugo nta jambo nyigira njye sinkivuga. Kini umwana wa mama ajya mbabaza. Washiri na kiyotoye. Ese undi rumeze ute? Amakuru. Shana ari mukumbuye. nibyo Mbushire. Yes. Okay. Njye ariko ntabwo ndi kumva ahantu ikibazo kiri. Ko turimo turuka mu gihombo gikabije. Nuko tutagize icyo dukora rero. Business zacu zakwangirika neza neza. Ako ngende ndumva ikibazo ahantu kiri ni kuri uriya mupolisi. Mu gihe cyose akiriho bizinesi zacu zizakomeza zihombe kandi natwe nitureba nabi tuzafungwa kubera ko ibyo dukora ntabwo byemewe n'amategeko. None dukora iki cyihuse? Cyo gukora kiroroshye. Nuko twamukura ku isi kuko akiri muzima nta kintu tuzageraho. Dutanga amafaranga bamwica muvane mu nzira. Amafaranga tumaze guhomba ni menshi, miliyoni 73 mu kwezi kumwe. Aho kugira ngo twunguke turahomba. Mutaha amafaranga tumukureho abantu. Akazi gakomeze. Okay. Numva nta kintu tugomba gukora uriya mupolisi atarapfa. Ikindi kandi bose ko nazambwira asanga ku biro byanjye. Turumvikana?
Asanteni sana ndugu zangu. Karibuni huku. Nashukuru sana kwa mmekuja kwa kikao hichi. Na nataka niwaambie tumepata shida kubwa sana katikati ya kazi yetu. Kwa kweli nimesukuma mzigo, lakini mzigo kashikwa na polisi. So sijui tafanyeje, ni sababu nimeita hapa tushirikiane mawazo tutafanya nini. Mzee Juma unaweza kutusaidia tu mimi tu. Well, Mr. Kalenzi, wewe ndo head wa ofisi yetu ya Kigali hapa nchini Rwanda. Na tumekuwa tumaini sana kupata mafanikio na faida kupitia ofisi hapa. Sasa tunahitaji clarification ya hali ya juu kuhusu utendaji na hali halisi ya mapato. You know, tumekuwa tukituma pesa nyingi sana huku, lakini bahati mbaya returns zake zinakuwa mbaya, zinaangamia. Na kubwa zaidi ni upotevu wa pesa takriban milioni 99 za Rwanda faranga. Zimeangamia vipi? Zimekwenda wapi? Hiyo ndio kubwa. Mimi nafikiri kitu kimoja. Tunatakiwa tuende straight to the point. We need to know what happened. Hizi pesa zimepotea vipi? Sisi ni Watanzania. Na Watanzania wenyewe tunasema tuna njia zetu. Nchi yetu tunaimudu, na nyinyi kama wa Rwanda mnaimudu nchi yenu. So tunataka tujue milioni 900 imepotea vipi. Ukituambia kwamba kuna polisi sijui ni nani, kwa sisi kama sisi polisi mmoja hawezi kutusumbua. Nakwambia hivi shida tumekutana nayo. Shida kubwa sana, polisi akatusumbua sana. Sasa mimi na wenzangu tulikuwa tunachukua uamuzi hivi. Tulikuwa tunataka tukadili naye, wale kishindikana tunamuua, tunamaliza mambo. Wewe nikwambie kitu kimoja. Mmetukosea na bado mnaendelea kutukosea. You can't say kwamba wewe na wenzio mkadili na wewe polisi ambayo nyinyi mnamjua nyinyi. Sisi hatumjui. Na kwa nini msitushirikishe sisi? Sisi tuko katika share na tuna pesa yetu nyingi sana. Na tuliwaamini, kumbuka hiyo kitu. Lakini mpaka sasa hivi inaonyesha jinsi gani kwamba mmevunja uaminifu. You can't say kwamba mimi na wenzangu tutadili na polisi. We don't know him. All in all, we need our money. We can't waste our time for nothing. You have to understand what I'm talking. Hii ni pesa. Pesa ni vita. Samahani kidogo. Jamani. Pale kwenu kuna jeshi mnatumika na askari jeshi wenu. Na sisi kuna jeshi tunatumika na askari jeshi wetu. Nikisaidia mkubwa wetu, mtusamee kidogo. Muone huo polisi, ikishindikana tunamtoa njiani. Lakini kama nilivyowasikia nyie, mimi naona vizuri tuombe msamaha kidogo kwanza. Tumefanya lost kama tukaharibu mambo ndio, lakini sio kusema kama tumefanya dhuluma. Na hatutafanya dhuluma. Mi lengo langu linaweza kuwa lengo binafsi au la kundi letu hapa Kigali. Nilikuwa nasema hivi, tupatieni wiki moja tu, kisha tumalize mambo na tutie mambo tayari, turudishe mambo katika njiani, sio? Naomba nisikize kwa makini. Hizo siku 7 ambazo umezitamka wewe, kwangu mimi binafsi nazikubali kwa sababu moja tu. Kwamba huyu ni mkubwa wangu, ni bosi wangu, kwa mila na desturi za Kitanzania natakiwa ni mheshimu kwa sababu kwanza kanizidi kwa umri. Ndiyo. Lakini narudi katika pointi moja. Juu ya yeye kwamba kanizidi mimi kwa umri, lakini katika hii biashara pia na share yangu ambayo mimi binafsi sitoka kimya na niko tayari vile vile kwa chochote. Kuna sura singendi wowe man. Sivyo mlimo.
Kari kameze misekere sasa ubwo nyine sinzi ukora agatipe twakubitanye gutya kazana ibintu by'ibisina by'amahane menshi mukavuye muri tize nyine ndihangaye ko nawe urabizi abahungu bakarenze naho tuye dutinzamo sinzi ukuntu nahindukiye gutya nka kubita ingumi no hasi direct kero tikifeje gutya amaraso menshi nanye mpita mfata moto mba ndagiye ahora nikisha ko numva babaye nkanjye nanjye undi nakubise umutipu rushya nararumuhamije kabisa ariko nanone ndacyabyicuza ndumva byambujije amahoro pe ariko ushobora waramuhemukiye nuko yabaye umutipe gutunga aba yarakunjwiziye ariko se mubona nta kindi mwakora cyagira igihugu akamaro isibye guhora mu Rwanda gira abana twirebeye iyasere twirebeye cyane televiziyo uri amuva Sikiliza jamani, sikiliza. Calm down your temper. Okay? Jinsi tulikuja mwa hii business, tulikuwa together as one. Very true. Na chenye kinatokea kwenye business, kama ni faida yetu wote, si ndio? Kama ni loss yetu wote. Kwani profit and loss is normal in business. Tunaelewana vizuri? Si ndio? Nilikuwa nasema hivi, nilikuwa na proposal mbili. Proposal moja yenye niko nayo, tunaenda kuonana na ule police officer ambao yuko na ule mzigo. Tuongee naye peacefully. Akikatala peacefully, tutatumia mambo ya force. Tutamtoa munjia. Hiyo ni proposal moja. Proposal ya pili ni kuangalia ule mkubwa yake, yani supervisor wake. Tumpatie pesa amtoe hapa town. Acha nimalize kidogo, si ndio? Okay. Tumpatia pesa. Asipoitika pesa, nilikuwa ninasema tumpatie pesa atafute jinsi ya kumtoa hapa Kigali asitusumbue tena. Si ndio? Mimi naomba tuaminiane kwanza. Sisi wote tunataka faida kwa hii kitu. Kama hii kazi tunafanya tunataka faida si wote. Kwa kweli kama ndugu yangu mwenzanga nachaongea mtupe wiki moja kweli. Tutakuwa tumemaliza mambo kabisa. Na mambo yataenda vizuri kwa kweli. Ndio mzee John. Labda na mimi niongee kitu kimoja. Kama msema Slimu hapa tumekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kile kitu kinakaa sawa. Na point kubwa hapa ni ya kujua hela ziko wapi, lakini point kubwa ni kuona hela ziko mezani. Tunapopiga hapa hela tuambie kwa nini hazipotee, mwisho tukajikuta hatuna faida. Faida kubwa ni ya hela kuonekana zimepatikana. Kwa hiyo na support mjumbe aliyopita kwamba tuwapeni siku 7 za kuhakikisha hizo pesa zinapatikana zinakuwa mezani. Tukishazipata itakuwa sasa kuanza kupanga mipango mingine mizuri zaidi ya kuziwia huo upuuzi wa polisi, upumbavu wa polisi kuja kujua tutakuwa katika mazingira gani. Lakini tayari tushapata pesa zetu. Kuna mimi nakubaliana nyinyi na siku 7 hizo mwanzo shule swala hilo. La muhimu ni kuhakikisha kwamba kwa siku 7 zinatekelezwa na zinatimilika ile inakuwa patikana. But by the way, tulikuwa na mradi mkubwa sana hoteli. And I was supposed to donate au kuweka ndani katika share dola milioni 1. Sasa nitamke tu kwamba nitasimamisha kwanza utoaji wa pesa hizo ili hizo siku 7 zifike, tukusikute zile nyingine tuonge nazo, then after that ndio naweza katoa hizo dola milioni 1. Naomba tuelewane kwa hilo tu. Otherwise tunatakiani heri na mjitahidi tupate pesa ili kampuni yetu iendelee kama ilivyo. Msipande tagi moja. Ni kweli kabisa. Okay. Hiyo wiki kabisa mtakuwa imeshakuwa tayari kabisa. Yes. Sasa leo tuko Kigali, mmetesha nini? Kila kitu ipo. Hamtakosa chochote kwa kweli. Okay. Watoto wazuri, mbuzi, kila kitu. All I know, we need money. Money is everything we can do. Haina shida.
Maliza mmoja. Sio mchezo. Unakukata hivi unatoka mali yake. Unaanza kuwa kama mtu alikuwa na mke unaanza kuwa muda wake ndio kwanza mtu. No, stop. No. Сейчас. Asa kujana ku gipangu nta muntu umwaje. Ubu n'inzara yamwishe. Ko uyu musore ari nta mwiza. Ikigaragara si n'ikirara. Yambaye n'inkweto nziza. Umuntu yabaye iki? Ikirara. Yari ikirara rwose. Hasi ku buryo by'abana Mwigire. Muve ku gipangu mwigire. Amwinjiza. Etienne, mutsindagiza umujyane mu rugo turebe icyo twamuhembuza. uyu munsi ndumva nishimye cyane kubera ko ibi byose biranyereka icyizere cy'urukundo rwanjye nawe bw'ejo hazaza. Sheri, iyo wishimye birane kuba mwatabaye ubuzima bwanjye kuko njye mbona ntacyo nafite nabahemba.
Mama, uzi ko burya ku isi hakiriho abantu bababaye. Ubu ngubu nta kintu twamufasha ko natwe Imana yazabiduhembera. Nibyo mwana, dukwiye kugira icyo dukora. Harya ishago witwa nde? Yewe. Nitwa Njera Nyakubahwa. Angelo. Ubu rero wageze mu muryango wacu nyine. Ndumva twakwigumanira tukibera hano mu muryango, ubona abana bagenzi bawe. Witwa Clement, ni Keira. Uyu ni mama wabo. Hano rero ni mu muryango. Ikibazo wagira icyo ari cyo cyose, yaba agiye cyangwa se abandi, wagira wegera hanyuma bakagufasha kugikemura. Mama Keira, niba nibuka neza ntiyatubwiye ko yacikirije mu mashuri kabiri. Ndumva mwaka utaha twateganya uburyo twamufasha agasubira kwiga, akarangiza kwiga. Harya cyangwa wagaruke mu kangahe? Ngize umwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Wa 5? Ndumva wari wayajyanye rwose, wari ugiye kurangiza maniti. Bega byiza. None umwaka utaha twaza gusubiza mu ishuri, nawe ukaziga ukarangiza ukabona diplome nk'abandi. Sibyo? Iki gitekerezo ni cyo Mama Keira. Ya Clement, dore rero mubonye undi mwana mugenzi wanyu. Jya uvana ibyo bintu mu matwi wumva ibyo mubwira. Ubonye umusore mugenzi wawe n'umwana nawe, mumwakira hano mu rugo, mumumenyereze be. Sibyo? Ikindi noneho uraza kumwereka chambre yawe, umufashe umuhaye n'imyambaro, hanyuma ejo uzambwire ngo amafaranga ujye gushaka indi myenda yawe. Ariko papa ndumva nta mpamvu zo kumenya imyambaro yanjye. Ingegera se ndambara nayo kubera. Ubu nta myenda yafite. Clement, ugize ngo iki? Hasoni. Tumiwe koko. Ayo magamba akaguturukamo. Icyo kinyapfuro gikiyaho kivanye. Kamusaba imbabazi sigira vuba. Mbabarire. Vuga ati ntabwo yumva. Ntabwo ujya amatwi, ntabwo yumva, nambabarire. Tumiwe koko. Ngahaguruka. Haguruka umwere iki cyuma cyawe. Hanyuma ukore n'ibyo bindi mubwiye. Clement, ntusiga. Akobaye. Ngahaguruka. Ukore icyo uruhukira. Fashe no mu bindi byose. Murakoze. Sawa.
nakubwiye kera ko utazajya umbaza ibibazo by'ubusabusa. Ubundi ko nta kintu wabuze we n'abana bawe kibushaka ni iki? Yego nta kibazo mfite. N'abana banjye babona buri kimwe cyose. Ikibazo mfite nuko ntazi akazi umugabo wanjye akora. Kandi ujye wibuka yuko turi umwe. Ubusagize icyakubaho. Twamenya dukurikirana ibyawe dute. Umva, iby'akazi nkora ntabwo bikureba. Nimba hari ikintu wowe wabuze n'abana bawe, usandegere polisi. Sawa? Okay? Wait a mama. Nire bana. Tava. Nire bana bati. Nire bana bati. Mama. Kuma roba yabaye iki? Nta kibazo afite bana bandi. Ahubwo se ubutembere mwangiye bwagenze neza. Mama witubeshye. Turabona. Cyangwa papa yongeye kukubwira nabi. Mumure bana banje nta kibazo mfite. Ahubwo mujye kwihindura imyenda mwambaye maze ngire ndebe icyo mbategurira. Turi muranashonje sibyo bana banje. Ariko nta hantu hose aho ntabwo wibeshye. wowe urabona rwa mbere mbonye. Ntabwo ari wowe twigeze gukora nsohoka muri supermarket. Unkubita urushyi ndabyibuka. Ngusabye imbabazi ku bwa kiriya gihe. Oya, it's okay. Sinzi ukuntu nari meze pardo kabisa. Nta kibazo, we naranabyibagiwe. Kuri hano se biti? Nari nje kwivuza numva ntameze neza. Okay. So bakwakiriye? Oya, nangiye kureba docteur hano hejuru. Nanjye nkora ahangaha nakwakira. Nta kibazo. Sorry. Ngo sorry uri impumyi ngo nemere kunyanduje kubera kutabona. Aho ntabwo wibeshye. Wowe urabona rwa mbere mbonye. Ntabwo ari wowe twigeze gukora nsohoka muri supermarket. Unkubita urushyi ndabyibuka. Ngusabye imbabazi ku bwa kiriya gihe. Oya, it's okay. Sinzi ukuntu nari meze pardo kabisa. Nta kibazo, we naranabyibagiwe.
cyaciye umunsi numiwe hari abasore dukorana baturuka za Nyamirambo bajya bambwira ibintu by'imidarasini cy'ibigogo by'ibirogogo biri terrible do basanga ari byo bakoresha kuki cyane numva ari terrible pe cyakuryoheye cyane baza mu krema bacyumbishe gutyo Angelo karame urabona bigenda se cyangwa aracyari ikibura ntakibazo namenye Ega nta kibazo uzagenda umenyera wowe gusa ukomeze wiyumve kuri mu rugo slow by slow makes it done yeah mama kera ngira ngo urubyiruko mwana yatubwiye yuko ngira ngo niba nibuka yaragize mu wa 5 secondaire so tumupromete yuko mu mwaka utaha yagira ngo yakomeza ishuri ariko mbere yuko asubira ku ishuri abona aracyari igihe natikije ko twatumushakika ku Epason kajya kwirinda kuba yakwirirwa hano mu rugo komsa akazagira igihe usara ku ishuri atangiye kumenyera klima yo hanze nibyo kira nasuko mfite rendez-vous na docteur ya saa 3 kirava tugende tuzongera no gusubira gusiba ishuri kandi ikindi ndashaka gufata tante ku kibuga cy'indege mpinduki umunsi tante nese papa yarakize nawe na tante wawe ariko nawe urukundo umukundo uzamwibuza ariko urubwo yagiye mu Bahinde azakira Abahinde barabizi bafite experience muri turaremera bari abantu n'akire kira nyerereza se nabisiko kuno kurondogwa ikira ngece turagikomeza agenda rondogora gatugende kirema modoka iri tayari kona kiri sibyo nakubwira kubera musaza wawe muri kumwe muri Rwanda muri mu bikigo ariko mama ko nkunda kubaza uriya mwana uri mu cyumba kwa Clement ku ifoto ninde Angelo hari ibintu utagomba kumenya uri kunyumva neza hari n'imipaka utagomba kurenga cyangwa uzicuza Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now.